Ojaba. Ebusuya aha KwakuSmart TV. Say wo hwe me every YouTuber subscribe to my YouTube channel on mama. Yes, na notification bell ne so. Ebusuya Ojaba a wo ye sofi. Ne ho nsam bi ne namo. Intentan so na ene KwakuSmart. Me so me do bewura mu adosuko na ya hwe ba bi a efiri ansa na abeduru ha sei. Ene ye bebie mu akeka bi abobomu na ya hu ba bi potin a efiri ani ba bi a akwakusi. Edi a meje so KwakuSmart. Yanko. All right, Ebusuya beginning going that right now they are live. KwakuSmart Minum na yenim Ojaba, yes, na oye movie actor, and a nay, wababeye, yes, or sofo, yes, is here also or the prophet, yen na near him. Emra no twa movie no yes na ye hwe hu se no or ye sofo e wo movie industry ni mu na movie na kasa mu kra no ye sofo because na ni dibra ye tade no bopa e ya sofo die yes na ni na mu na ne waba ya prophet owo din e ban Africa ha ye company fuo e wa sofo mu de Ojaba e ka hu bi yes na ne hu sensem aba be da bonte e ye abawa bi a ye frɛ no kasi kra won ne hwan na e ba ne sen ana oni Ojaba hu nsem ene nam intentan so diam ju se KwakuSmart yes make sure so subscribe to the YouTube channel no na fe so no notification no so send me nya drop video won so wonsa ebetumi akabi all the social media platform na KwakuSmart TV all right and some in church mu ankasa nie Ojaba say me kan tro say ware ono so wonya ntabo na Bible mu Abraham kra no oyebi ga ne film na no de ba no wo na ope say yamfa ne nya second wife na say adai hey mimiti we hey me nya ntabo omo Bible hey Abraham like how wone me akọ out da me ankasa me jimi hutum se wone me akọ out da me nyantabo me nipa Chale or say Bible mu Abraham kra no oyebi in this case no me ne Ojaba enya adwen e san say wo ye sofo a nipa bebre hwew nipa bebre di wachi a ye hwe wana montuo yes enu nti no se bibi say si a ne edi kan no obefre oba no na mpata bi wo ho no ma wapata no boko e san say wo ye oba ana wo na dewie because one kasa wabeka so eye no kra wo na yo awie yes enu nti no e so opem pata bi e di pata na kasa mu ontwa ne short na emo mu nya so okan na so wabeka no san because Bible mu Abraham kura so eyebi chese wo so direct yes yenya bi nanso no Bible na nkasa so say esese wo ye oba ho ade ansa na wo ne be de mo be da amada yes na ye de ye na wo so ye e wo mrekwan ye hwe wo asua wo chale ai o say ai oni oba no omko out na ne yetie nie Ojaba na ne nansi kwan so a o tu kwan abawa we yefra no kasi yo obi a na oya dwuma e wo airport eye Kotoka International Airport na emra Ojaba edru airport ho no na abawa hu ye ne fe etu woni ne di nkomo ana abawa chirema Ojaba eje ne number to na me dwuma wo airport okay na oshia me na o tu kwan na na me sa time na no business lounge side wo ho na ye dem to ye na obeto me na oje me number intimidate me say me machine software oye prophecies ni ade ntino me kama say ma training na waboa me abuso abayo chirema omo kasa wo phone so omo kasa che kakra eti kasa ni mu a ana Ojaba ka kire ne say odono open opeso ne tina enti Mr. T ni di nkomo enti nkomo di mu na o say ye leje me ho ni be nante enu ntino na abayo so den time na no Ojaba kasa wo phone so na the fridge asai ana why na do say opeso okotobi eti komodidi ma no abayo and two Ojaba nim so ono kra no obi san say ochina obekọ he na o say ono kra opese the fridge asai to opeso okotobi eti atwanse ho na ana Ojaba ka kire say fridge na eyesan ana abayo no wa hu ne ye oho no ma na Ojaba esan ne no 80 million enesike 8000 Dia di nkomo no na sata na me fridge class ya me kwa koto fridge fofo ewo melkom eno se fridge ni lesen obeto ama me hu ya na send me sika 8,700 fridge and I'm saying just like that Abare chema no di wonim say Ojaba openasem keke yes no wonim say openasem keke wonim say bia openasem keke chelsea openasem no ne be nante I'm saying say me makacho say because of that I'm single me bonfire training me intino me kwa me yanka be mama akwanche bi anase bibisa
nti komodidie ma na ojaba so di tu nanim say ono so birthday eba enkomo we ya make nyina no esi November 2023 tina ojaba so e ma ho na ni birthday eba ni birthday no eye 22nd November na ye ni birthday ata no sha na ko London enti oba ye no e no see ni birthday enti ni birthday no ena misi okay obi a wato fridge ama me 8000 na me mo ready ade se ne birthday o se so me ye de me bibi man patro me nye hieni o share me nya me kra me car me me dwuma me san wo me shop me wo salon any spa ebi wa kra ebi we ni ba me wo work sanity o muka sa business we nye nnepo na me ye 2014 into obi o ni bia me ade a me ye wo Instagram wo TikTok Facebook me ade ni na enti menya oba chese komede me ena odi share me enti oba ena o se me birthday no ena me ye surprise man ena me fa saxophone music eni omo ye eduane surprise ni buffet ni ade ni bi eye surprise man ena me se nka me the surprise ni kwa man omo fam delivery no fam ko share no airport ena o se me ntwen na odu ni fie ye enti abayo nso ye na adwen say ene sadia obe surprise ojaba obe surprise ne kama isan say ojaba so ye biama no eni ntiro no so ni birthday ono so be surprise ne kama wono de odi akomakro je isan na adwen boni bi ni trum say eye ope side ana say omo obibi ono de enam say ojaba e surprise no auto fridge man nti ono so ye na adwen say ono so e be surprise no ni birthday obe ye bibi kama akoma no ti abusua o kire say emra wo baaye na say birthday no cause to di birthday no ono ankasa ni fie na denta na mini baby ana na yere no wo de eno de mintu enu ntino ojaba so wo yere a wo no oba na tena for 15 good years yes enu ntini birthday no koso oni fie no oba no enso ye bibi kakra eye kase asem o hia no airport yi ono so ye bibi kakra a okọ enye ono nko an ko ye oba yi so ono akasa ka enu ntino oni wo ma omode birthday gift ni ko ni omo nyina ebetena ni ka ni no omo ko ye emra birthday ni koso no ana ojaba e ka chance omo prom a obi abetumi akọ bet ono oba ne de kase ni ya wo ntwen o ka chance kase no secret wa mo biante yes enu ti kase nso kira omo tweye no omo pon ye no omo nyina akoye no ka chance owo bibi kakra ewo ne ho ono so de baaye enu ti yenko upstairs na omo nko na omo kwaje ampa omo koye no de ni wura ne dem na odi perfume ni nyama bi ma no yes o kira perfume na do so pa ho no so ha age no afini ye pushi no e ko bed so e ho na pai ye de ma no the first shoot enti maybe any surprise party say ye party amano e say dia wa obi di ni birthday no wa oda nyama say en fan komano nti any party are you inviting crofo nti me yes na me o say na me fa man airport ni me fa man fi e na me ko na nya me kwa na me ko e me ni area sax ene omo de surprise ni ba en kan ho ena me de me kan no so me kan e ko deliver man we ni fi na wo islegu ena mo bo happy birthday ni ma me nti omo wie ye se wa ya me papa wa to fridge ama me 80 million nti me so me ye bibi kakra ma no say bia birthday gift enya boni me patro madam Frimpo me yi wa sem ma no de wo se ma be surprise ni ma no eni nti no omo wie ye no ena o se me ntwen na nkrofo no nko na oto nyama fi London brain ena msi mate nti nkrofo no ko ye no ena o se wa to nyama nti nyama ni wo me bag mu nti ne wo upstairs nti yem kono woni ma nti ma de ni ye me nyan kakra na msi o well o ebi o ni paboni nti de nko nti de me di no chi no ko yi perfumes o to perfumes ane boy den ene nyama kakra de egu bag mi ti free bag ene de ma me perfumes be we nti me ji na me da na so se me ma me hag nti me ma me hag no afi de me wi na o pia ma to mpa me so abusia wei akukọ so no chese omo di ka yo nyombe ya wiu omo di ka yo nyombe ya omo guso we omo ho kakra yes na lady ni chema wo fi se ono de ojaba ebe ware no na minim se lady no nim se ojaba eni yere dia ono no chema wo fi se ojaba ebe ware no asafui unyami sumponi na ubeya wa kramfo unyami sumponi na ubeya wa wiedeni yesu asemia na sepa na adani edama boy alright anoti no ojaba so invite kasi na sorry na minimu da ojaba so se no odimu da se kasi yi onimu nyomo to sa me se edu carros night so kasi to me to nyoma na abofo mpo sane eba
na otumi tonyom emra sorry dem otonyom na ojaba nso ne yere ete ho no oba hwe kasi ne nyuma woto na awisi agu no na nani age na ojaba nso ti ho hwe gay no boni tinko o say man rewa kasa ma pharmacy no boni tinko abusia ensam ni nyina enie ni nyina ne say na lady no oyadwuma wo airport wo mreko a ojaba nso tu kwante hono no mu hia ye eti ojaba hu no e wo airport wo ye na adwuma no na no ho ye ne fe no je ne number eti komodidie ma no ojaba propose to no na lady ni wo nim so wo yere yes enu nti no mo so hihia wo kakra ojaba to free jima no nti lady ni birthday ojaba birthday ana lady no so pay bibi kakra koma no nti birthday na ekoso ojaba fi hono omo pon ye no ojaba ka so ono de omo kwa on de on twen nti ampo twen ye ama ojaba so surprise so di free outside ba so de ma lady nti hono ma na ne besi esi ye ana mo pranche no start ye yes nia ekosi ya no ensam ne doso but ma summarize ne mama bobɔ no na tofa minim se kan se ma bɔ ne tofa yes ana me so me dia KwakuSmart ahwefo mintumi nje mu musa akeke yes enu ti no aha eye KwakuSmart TV ediam je so ye KwakuSmart follow me ne besi wo kire bia no make sure say me de bebro na so wanya bi etie ediam je so eye KwakuSmart yes me so be subscribe to my YouTube channel no na follow me all the social media platforms so eye KwakuSmart yes aha no mo de eye entertainment ye dia go ni news ACC TikTok ye di edimpa ko na ko follow your account ni yetu your KwakuSmart 8 and your KwakuSmart TV macra. Hi guys, my name is Shatta Abdullah. You can call me Dubai Queen Success. You might know me from the show Pop the Balloon on social media. I'm entreating you guys, if you want to be informed, entertained and educated, subscribe to KwakuSmart TV on all social media handles and enjoy informative, educative content. Have an amazing day. Bye bye, here BB.